Hey, re ke coffee into a straw. Malome e fedile ke qetile. Yo, ene ke tsore ke hloka coffee ChaniiBoy re kshebe. Ai wena ChaniiBoy ntse le ngata coffee. O dlala ka nna. E re ke tshele tsoke. Tsoke re kae? Ibile se ka ntjwetsa ke tla itjhebela. A go ke tshele. 1 2 3 4 5. Yo Malome o qeta tsoke go tshwara ke diabetes. Hey, one this step ane ke lo kae? 6 7. Malome no 4 before go 4 kare 5 6. Ai e re ke qetela 9 10 kare phone ya ka ya la re ke lo bona. Re ke ede mona 1 2 3 4 5. Hey ChaniiBoy ke ba ke ke ba rich. A ke wa tseba kholo tsena mara hey ChaniiBoy thotsa ka tse di kopana taba ka phone ya ka ntse. Awu ino coffee. Yo, tsoke re ngata je. Wabo wa ifata o lo tshwara ke diabetes. Diabetes jwang ke ba dile hantle ka pa ke ntseng ke tsetse 10 man. 16 go bophelo Jimpe ke tope di ba Whatever you nonsense 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 Whatever you nonsense